Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhasa. Gatha atthapanyasati satang. Tena paṇḍito hoti yāvatā bahu bhāsati. Khemī averī abhayo paṇḍito pavuccati. Stanza number 258. One is not wise because one speaks much. He who is peaceable, friendly and fearless is called wise. 258. 經常講解佛法的人不一定是智者，只有內心平靜、無瞋無害的人才可稱為智者。258. 經常講解佛法的人不一定是智者，只有內心平靜、無瞋無害的人才可稱為智者。此間而家他噏咗我嘅吧，妄圖罵我且被切，卻把巧話埋引的，實行則為讓心疼，靜滅鐵了卻把住。